katwanya tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wo twumva mu masaha ya mu igitondo cy'umugisha kuri wo twumva mu masaha ya nimugoroba iraza guterwa no ku ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki 27 z'ukwa kane 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa, ariko twibanda indani kwa Sebarundi. Ngira ngo muri studio ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe Bwana Kalimba Aimable. Bwana Kalimba Aimable, umeze neza? Meze neza ndakomeye Bwana Moses, kandi ndabanza no gusuhuza nanashimira abakunzi bacu bo ku Duniani Kote TV badahari ntabwo twaza hano muri studio. Birumvikana rero tugiye kuba tugaruka muri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'u Burundi, ariko ibi bintu tubyinjiramo tubanje gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Turabasuhuza cyane rero abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Komine Mujejuru, bari muri Komine Mulangala, bari muri Komine Kinazi, bari muri Komine Yatungo, bari mu makomine agiye atandukanye. Turabasuje, ariko kandi nyamuneka tubaye n'ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Turasuhuza abantu bari Bujumbura, Gitega, turasuhuza abantu bari mu bice bigiye bitandukanye, ariko kandi rwose nyamuneka mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo twabibagiwe. Turabasuje, ariko kandi rwose tubaye n'ikaze. Turasuhuza abantu badukurikira bari hano mu Bugande, turasuhuza abari Congo, turasuhuza abari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa. Tubaye n'ikaze muri rusange. Turasuhuza abantu badukurikira bari ku mugabane w'Uburayi, bari Rwatamasimbi, bari mu ntara gatandatu diaspora, bari Canada, bari mu Bubiligi, bari mu Faransa. Tubaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Abenshi cyane badukurikira turabasuje aho bari hose, ariko kandi mbabwira yuko muri ano masaha mu gitondo tubazaniye amakuru adasanzwe. Bwana Kalimba Aimable, wazamuka n'ingingo z'ingenzi. Mu ngingo z'ingenzi Bwana Moses tuzanye hano kuri Duniani Kote TV, turaza kugaruka ku ruhande rwitwa Evariste Ndayishimiye alias Neva, aka kanya ukiri mu ihurizo ridasanzwe ryo kwibaza ati ese umunyepolitike unshyigikiye, umunyepolitike utashyigikiye ninde? Ko nabona nizeye ndetse nizereyemo bose bakomeje kunaba mu nama, ubu ngubu igisigaye cyo gukora ni ikihe? Turagaruka ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, bivugwa yuko kigiye guhagarika imikoranire hagati yacyo n'igisirikare cya Congo FARDC, nyuma yuko igihugu cya Congo kigiranye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda, cyane bivuga yuko ano masezerano yari agamije kongera ubufatanye mu bijyanye n'ubucuruzi nyuma y'amakimbirane yari hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo muri rusange. Turagaruka ku cyitwa deployment mu bice byegereye igihugu cya Congo, hariya za Uvira rwose Moses. FDLR ndetse n'abasirikare ba FDNB n'urubyiruko rw'imbonerakure bakomeje kurundwa hariya mu bice byahariye hafi y'umupaka w'igihugu cya Congo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Bwana Moses, niko kandi nanone turi bugaruke ku ruhande rw'icyitwa urubyiruko rw'imbonerakure, bivuga yuko rugiye guhindurirwa imikoranire hagati yarwo n'abasirikare ba FDNB. Niba ari operation mu kibira imbonerakure zikagenda ukwazo, niba ari operation za Cibitoki FDNB ikagenda ukwayo, niba ari operation muri Congo niba bigishoboka kuko biravuga yuko imikoranire igiye guhagarara, niba ari operation mu bice byose igisirikare cy'u Burundi cyoherezamo abasirikare bagahagarika imbaraga z'imbonerakure, kuko ibice byose byoherezwamo urubyiruko rw'imbonerakure haracyavugamo yuko urubyiruko rw'imbonerakure rukora ibikorwa bya kinyamaswa ndetse n'ibikorwa bidakwiriye uwagakwiye kuba yitwa ingabo cyangwa se umusirikare w'igihugu cy'u Burundi. Bwana Moses, niko Bwana Moses, turagaruka ku inyuruza ry'umutungo ku ruhande rw'abanyepolitiki b'igihugu cy'u Burundi. Aka kanya mbivugaho buri munsi, ariko si uko ariyo muri bihari, ahubwo nuko ari ibintu biba bikomeje kugenda bivugwa umunsi ku munsi. Nk'ubu haravugwa miliyoni zigera kuri 19 z'igihugu cy'u Burundi zanyerejwe n'abanyepolitike b'igihugu cy'u Burundi,
zavuye mu mabuye y'agaciro yoherezwa hariya mu burengerazuba bw'isi, mu Bwongereza, mu Bufaransa no mu bindi bihugu bitandukanye, bikavugwa yuko aya mafaranga yose ajya mu ikofi y'uwitwa Evariste Ndayishimiye alias Neva cyangwa se uwo bakunze kwita Sebarundi. Bwana Moses, ibi bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Abaturage mu mujyi wa Bujumbura ntiborohewe, umutekano mukeya uracyari wose, ubusahuzi n'urusaku rw'amasasu mu nkengero z'umujyi wa Bujumbura bikomeje kwiyongera. Bwana Moses, yes, nibyo tujya kuba tugarukaho, gusa turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye n'izindi ngingo z'ingenzi nyinshi zigiye zitandukanye, kuko ntabwo dushobora gusoza tutinjiye muri CNDD-FDD ngo turebe uko bimeze cyangwa se uko situation ihagaze, uko bimeze hagati y'abagabo barimo Agathon Rwasa, Banyoni, abitwa Evariste Ndayishimiye, baba General Prime Niyongabo. Byose turaza kuba tuginjiramo gatanu kuri kagenzi kako. Mbere na mbere Bwana Kalimba Aimable, ngira ngo hano hari ibihe by'ingenzi byaranze ishyingurwa rya Papa Francis, umushumba utashye ashimwa n'u Rwanda, yari umukuru wa Kiliziya Gatulika. Papa Francis rero utashye ashimwa n'u Rwanda kubwo kuzana umucyo umubano warwo na Kiliziya Gatulika, yashyinguwe i Vatikani mu buryo buciye bugufi ugeranyije n'abamubanjirije. Ego, urakoze cyane. Umuhango rero witabiriwe n'abantu barenga ibihumbi 400 bari i Vatikani, abandi benshi bakabikurikirana ku mateleviziyo ku isi hose. Ndagira ngo tubyo arega ntabwo yenda amakuru ya politike nibyo turayavuga, ariko n'aya makuru biba ari byiza kugira ngo uvuze Papa yose politike Moses. Yego, nawe ni politike. Iyo uvuze Kiliziya Gatulika ukavuga yuko uyu Papa Francis yazanye umucyo hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kiliziya Gatulika, tuzi uruhare Kiliziya Gatulika yagize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bwana Moses, twagiye twumva inyigisho zatangwaga na Kiliziya Gatulika mu bapadiri mu makiliziya atandukanye, bavuga bati kubana n'umututsi, umuhutu n'umututsi iyo babanye bigenda gutya. Izo ni influences zagiye zigirwamo uruhare na Kiliziya Gatulika. Mwagiye mubibona ukuntu Kiliziya Gatulika yagiye igira uruhare cyane mu gufatanya cyane n'abanyepolitiki bakomeye b'igihugu cy'u Rwanda babanjirije ino ngoma iriho aka kanya, ndetse mbere y'umwaka w'1994 uhereye hariya mu 1994 ukagera mu gihe mbere y'umwaduko w'abakorone, wagiye ubona ukuntu Kiliziya Gatulika yagiye iza, ukabona ukuntu yagiye iza uhereye mu gihe cy'ubwami. Wagiye ubona yuko hari bamwe mu bami ba hano mu gihugu cy'u Rwanda banze kubatizwa, bavuga bati se ni gute umuntu yaza atubatiza, atubwira ijambo ry'Imana, atubwiriza kuyoboka Yesu, kandi nawe ubwe atubwira yuko umuntu ushobora kuba bamukubita urushyi ibumoso agatega n'iburyo bakamukubita, kandi we ubwe atakwemera gutega umusaya umwe ngo bamukubite mu wundi. Ibyo rero ni imbaraga nkeya zagiye zigaragazwa cyane na Kiliziya Gatulika cyane ku rwego ruri hejuru. Kiliziya Gatulika buriya ni Kiliziya yagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi ntabwo Bwana Moses nshobora kubisesengura cyane kuko bishobora gufata isa rimwe bigafata n'ibindi, ariko nagira ngo numve uruhare rukomeye kuri uno mugabo Francis. Papa Francis ni umugabo wagize uruhare mu kuganira cyane n'abanyepolitike ba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Papa Francis ni umugabo wagize uruhare mu kuganira n'abanyepolitike batandukanye ku isi, ariko nanone hano muri Afurika y'Iburasirazuba, kugira ngo arebe uburyo ki nibuza amahoro yaboneka, ndetse n'ibibazo n'ukuntu izina rya Kiliziya Gatulika ryangiritse bitewe n'ababanjirije uno Papa Francis cyane batagiye babyitaho. Ibi rero ni ibintu ubona yuko bishimishije, kandi Papa Francis rwose Imana imuhe iruhuko ridashira. Moses, niwe twari turiho uyu Papa Francis. Urakoze cyane. Yes, umuhango rero wo gushyingura Papa Francis wabanjirijwe na misa yamaze iminota 90 mu mbuga ngari yitiriwe Mutagatifu Petero i Vatikani. Misa rero yabaye mu mwaka wa 2005 mu gushyingura Papa Yohani Paulo wa kabiri.
yari yamaze amasaha yo 3, urumva yuko byose bisa nkaho bijya kungana amasaha, ariko urumva iyi ngiyi yo yamaze amasaha make ugereranyije n'iya mbere ya Pawulo wa kabiri. Abakuru b'ibihugu rero za guverinoma barenga 150 bari bateraniye, bari baje kurebera hamwe uyu muhango, barimo n'uwitwa Donald Trump wagize uruzinduko rwe rwa mbere hanze y'Amerika. Mwadufasha mukadoza document byinshi twuzuza. Yego. Reka dukomeze. Ubwo Donald Trump rwose wagize uruzinduko rwa mbere kuva yayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we rwose yabaye nawe ari i Vatikani. Ndetse uyu mugabo murabizi ko ari nawe uri kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari ari kumwe n'umugore we uwo bita Melania Trump. Hari abandi baperezida kandi nka perezida wa Ukraine yarahari, Volodymyr Zelensky, n'umugore we. Uyu mukuru w'igihugu rero yanayoboyeho umwanya wo kuganira na mugenzi we wa Amerika ndetse n'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ibi nabyo ntabwo twagira tutabivuze. Hitabiriye kandi n'abandi baperezida, harimo na perezida wa Argentine Javier Milei, w'Ubutaliyani Sergio Mattarella, hari uwa Arabia Saudite Begage, hari uw'Ubudage Frank Walter Steinmeier, hari abandi baperezida b'ibihugu bigiye bitandukanye, Autriche yarahari, Brazil yarahari, umwami wa Sweden yarahari. Ku ruhande rwa Afurika hitabiriye abarimo perezida wa Angola ndetse n'uwa Central Africa n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi. Gushyingura Papa Francis rero ni umuhango washyigikiwe n'isi yose ndetse n'itangazamakuru, cyane abanyamakuru barenga 1000 bari bahari hano i Vatican. Umutekano wari wakajijwe, ikirere cyafunzwe, inkuta zose za Vatican zari zirimo ba mudahusha, kajugujugu zicunga umutekano, zicunga hose. Papa Francis yashyinguwe muri barika ya Mutagatifu Mariya. Urabona yuko rwose ibintu byari bimeze neza, iri hanze ya Vatican bitandukanye nuko byari bisanzwe bigenda ku bandi bagiye bashyingurwa muri Bariziya ya Mutagatifu Petero. Urumva yuko ibintu byari bimeze neza cyane, ngira ngo amafoto ye urayabona ko umuhango wari umeze neza. Ubona Donald Trump n'umugabo we, ubona ko ibintu byari bimeze neza cyane, ubona ko ibintu byari bimeze neza. Urabona ko amafoto Zelensky, urabona yuko yaganiriye na mugenzi we perezida wa Ukraine wa Amerika Donald Trump. Urabona ko hano Zelensky yari ari kumwe na Donald Trump. Urabona yuko uyu muhango rwose wari witabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, ba mudahusha, gusaka kwari kose ntabwo winjiragamo udasatse. Wari umuhango nyine witabiriwe n'abantu benshi hirya no hino ku isi. Urabona yuko Bwana Karemba Aimable ibintu bitaba byoroshye muri rusange. Usibye kuba rero iyi nkuru ngira ngo ari imwe mu nkuru by'umwihariko zemereye cyane, reka yenda duce no muri ino nkuru mbere y'uko twinjira mu biri kubera mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Kagame yazamuye mu ntera abapolisi barenga 2500. Ni Perezida Kagame rero yazamuye mu ntera abofisiye b'abapolisi b'u Rwanda bari bafite amapeti atandukanye, aho 12 bari bafite ipeti rya chef spendati. Abapolisi rero bahawe ipeti rya assistant commission cyangwa se commissionary of police. Mu bahawe ipeti rya ACP harimo Atanazi Nshuti, umuyobozi mukuru wungirije wa polisi mu mujyi wa Kigali. Harimo Koloneli Murigo wigize kuba umuyobozi mukuru wungirije w'ishami rya polisi rishinzwe kurwanya magendu n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu bandi kandi bahawe amapeti harimo abagera kuri 24 barimo abafite ipeti rya senior spendati of police, bahawe ipeti rya chief spendati of police. 20 rero bari bafite ipeti rya chief spendati. Abo bapolisi bahawe ipeti rya senior ndetse na spendati of police.
64 rero aho bari bafite ipeti rya Chief Inspector of Police bahawe irya Superintendent of Police. 304 bari bafite ipeti rya Inspector Police bazamurwa mu ntera bahabwa ipeti rya Chief Inspector of Police, mu gihe 304 bari bafite ipeti rya Assistant Inspector of Police bahawe ipeti rya Chief Inspector of Police. Abandi bagera kuri 560 bari bafite ipeti rya Assistant Inspector of Police bahawe ipeti rya Inspector of Police. Hari n'abandi bapolisi bageraga kuri 3510 bazamuye mu ntera amapeti agiye atandukanye barahabwaga. Mu mpinduka rero zakozwe muri polisi y'u Rwanda harimo uko abapolisi bagera ku 150 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru, barimo n'abafisiye barenga 45 n'abofisiye bagera mu 105 basezerewe. Abapolisi bagera ku 17 ku mpamvu z'uburwayi, ku mpamvu z'uburwayi na bene nabo basezerewe ku zindi mpamvu zitandukanye, ngira ngo umuhango nawo urimo urabona neza. Bwana Karimba Aimable, tugaruke gato ku kijyanye n'i Bujumbura. Ese kugeza bagingaya amakuru arimo aravugwa mu mujyi wa Bujumbura ni ayahe, cyangwa se CNDD FDD aho byaba bimeze biti? Ku ruhande rw'umujyi wa Bujumbura nta kindi gihari, ni umutekano mukeya. Abaturage bakomeje guhunga umujyi wa Bujumbura bitewe n'uko bari kwikanga yuko Red Tabara ishobora kuba yakwinjira muri uno mujyi wa Bujumbura ikaba yarasana n'igisirikare cya FDNB, ari iki gisirikare cy'u Burundi. Cyane cyane situation irimo umujyi wa Bujumbura ni ikikango gikomeye cyane ku ruhande rw'iki gisirikare cy'u Burundi. Ubona yuko kiri kudeployinga abasirikare benshi cyane muri uno mujyi wa Bujumbura, bikanga yuko iyi Red Tabara ishobora kuba yarinjiye muri uno mujyi wa Bujumbura, cyangwa se ishobora no kwinjira iturutse mu bindi bice. Situation iri mu mujyi wa Bujumbura ku ruhande CNDD FDD ho nta kindi kiri kuvugwa, ni ubwumvikane bukeya, aho Evariste Ndayishimiye yabuze uwo yizera ndetse n'uwareka, bitewe n'uko umunsi ku munsi uko umunsi ugenda uzahaza undi, niko uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeje kuvuga ati nyamuneka 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 nyamuneka, kandi nyamara uwo nizera wasanga ari we ushaka kunkora mu nda, nyamuneka nyamuneka wasanga uwo nizera ari ushaka kunkora ku butegetsi. Ibi rero nibyo ubona yuko bikomeje kugenda biteza ikibazo hano mu gihe ahubwo cy'u Burundi. Niyo mpamvu ubona yuko mu gihugu cy'u Burundi situation itoroshye habe na gatoya, byaba ari ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye ndetse no ku ruhande rw'abandi banyapolitiki batandukanye bakomeje kwikanga yuko Evariste Ndayishimiye yaba ari kubabonamo ikibazo, kandi nyamara Evariste Ndayishimiye nawe ubwe ubona yuko rwose atorewe, yavuga ati umunsi umwe cyangwa isegonda rimwe nakorerwa kudeta. Yes, ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi binavugwa, ngira ngo hano nabonye n'amakuru menshi akomeje kugenda aturuka muri CNDD FDD nk'uko wari uvuze tuyu Neva ashobora gukorerwa kudeta mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable tugiye kuvuga amakuru bwakira bugacya, reka nkushimire dusoreze aha ngaha. Yego, murakoze cyane Bwana Moses.